Ona thutha wa President William Ruto kuruguria waki wa barabara ya CHARAGITA-BOIMAN rita ria keri mwaka muthiru, waki wa barabara iyo nduigana kwambiriria undu uria utumite muingi kururungana ni undu wayo guthuka. Mururungano ucio ni ucungiriirie mihango ya ukui kuhotoma thutha wa muingi kuhinga barabara na gwakia miaki makienda makaya mao maiguo na borithi macungiriirio kuingirira niguo guthararia mururungano ucio. Atuthondekere barabara ino riu thie nginya ndurite nduthi ngacivinga riu nginya urareherwo nduthi iroka ngaraji hana matoro tirenda maundu maingi andu na tutirenda rami atuitire mahiga nie kuringana na uria hana ona ndirona wiki ino ndingithira ndirona ta ngaciara wiki ino riu gwika atia tondu bara ni thuku ngaumerio naki. Maugite miumirire ya irio kuma migunda-ini ni hotomete kumana na guthuka kwa barabara iyo na uguo makienda thirikari nene gutigirira ni yakinyaniria tabarira iyo na ihenya. Ruto ni marauka nake guku makironji bara ino na magitura barabara ino ni gwikirwo rami maragita makura akuranie namo ona iria tutirendia na nduthi tirona gwa kugera twakona arwaru no maumiririo na bunda. Tura ria CHARAGITA ni rimwe ria matura maria makuragio irio kwa uingi kaunti-ini ya NYANDARUA, no riu garama ya kumiria irio icio kuma migunda-ini ni yongererekete kumana na barabara iyo guthuka.